Uputumua mo tātou ile nei Taeao e mo maile le salamo. Se fifinga tā vita. O te whaftai a Iova ia so umalava. Ele au noa ona vi inga ilo ngutu. E mita lo wanganga ia Iova e whaalangulango ia e pupo ngaina. Ona la tau fia ai lea. Ia o tau whane ne atu ia Iova whaatasi mau. Ma ia tātou vivi i whaatasi ilona suafa. O le whamanu leo tā vita, ma le nganga whaafitai o tā vita ona sosoani le tua, sa maruti aile soi fua ma leo la o tā vita. E whapena fo ile nei Taeao lo ma le fua mai leo dua yaso. Tātou te vi im whaafitai le tua mwhaane ne ele suafa pa ia le tua. Ona lo nā lofa ia te tātou ile nei Taeao. Ona u whaafiloa ile le tātou ngalwenga laulangi atoa. Mai lava lona ona teita ia o au ia pasa wili papu ma le whalitua ia tiana ma le nofalo. Whawhiloa ia tu fo i le komiti. Le au tu stusi whapea fo i le te waloa. Teita i mtanga luenga i tu mai mtangiolo i tu e fia. Leo whainga luenga le tua e mautofi to whinga si esi. Ta maamtina matutua se o lava leo talvo whapea le whanau witi. E whawhiloa tu fo i utato usua malo. A inga o mwhai ona mai mua mai le ala ea. Ia iai le angale le tua ma vai lo tusa tātou manuia i le nei Taeao. Nofo ia nei le whamasinonga a whapewhea ona e tu o manatu ami o maupu Esu e ina uma a whapewhea e ona e tu a whapewhea e ona o tu e a fuatia e mama sangia pe ua solo ianga sala ua nofo ia nei le whamasinonga ma ua fofola o tusi e whamasi no i e ua oti e o mai lava i e ola a whapewhea ea ona o tu atu i lea i tu la whaingata pe avala a ina mai au matonu ai loa ui unga a whapewhea e ona e tu a whapewhea e ona o tu e a fuatia e mama sangia pe ua solo ianga sala pe a fuatia e mama sangia pe ua solo
ai punau mai tō wau lau whaia le tātou te talo. Le tua lo mātou tamā lo fio le langi, al whai lo whanau le whangunga lofa mai lau wa fio. Mātou mua isa ili lau wa fio wha mole mole. So soani mai ma e ta ina ala le nei aso. Ia mawhaina e marutia mai puipuia. Ma saunga le mu fufuanga uma lo whanau. Ma mātou si tia pea lo swafa. So soani me whaingaluenga e whatau waa. I mwhaina langa man manino. Langa man lo tele fe au lau fio le nei Taeao. Ia si tia lo swafa e whavavau lava. Amene. Leo tu o le nei vai aso. O le vai aso fasu valu. O le nei tau sanga. Fa mai o le ola tau. Be a soldier of God. Masina toan tatou mo le mauina o le ola manu malo. Fa solo mai le ola on sai. Se o le ola fi nau i le tua ma le ola mama a le afiafi le Taeao le nei. O le ola tau. Be a soldier of God. E lima ti o lo o iai ia le tatou ngā luenga timo mua taimi. Tilon lua o le tiute o le tupe. Tilon tolu lona wha o le transparency. A le ti lona lima o le ti o le tau. Le whiaula mo tatou i le nei Taeao. Whautum wha mafa o le ola tau. Be a soldier of God. Mai le tātou manatu au tū e mo mai le tusinga le apostolo Paulo i lona tali i whale nganga o Timoteo au sai tia manono tia i le apostolo i Roma. Tusi le apostolo on toi upu. Tusi e lona tali i wha mai le lua Timoteo lua na whai upa tolu. O le nei i e ono sai mea e ti ngā ai. Whapei o se tangata tau e le lei a Yesu Keriso. O le nei ia e ono sai i mea ti ngā ai. Whaapei o se tangata tau le lei a Yesu Keriso. 2 Timothy 2 verse 3 says, though therefore endure hardness. O isi le runga for my hardship. O isi le runga for my suffering. Therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Le hele wingo le fam talanga. Ai fai tau e fai lalo. I le tusi lava le lua Timoteo. Lo fa solo e mai e l'apostolo. Mo mua o le fita. Por tangata tau. Saule e fa solo mai lalo. O le tangata toleni po le afflict. Saule e lalo o le fama. Por tangata fai toanga. Ai fa mamafala e tatou le nei Taeao. Fa mai ia e ono sai me ti ngā ai. Fa peo se tangata taulelei a Yesu Keriso. Fa mele le fai upa fa. Fa mai ele ai se tau le taua. Ua na te wha alave la vea e ia te ia i mea ale nei o langa. Ina ia wha fia o ia i le na filifilia ia te ia. E fai ma tangata tau. No man that warreth entangle himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be what? To be a soldier. See, the call here is to be a soldier. Ia veo e ma fita, a veo e ma tangata tau. Elefa pea, e alua te ia wa tau e fita, ei au wala e tau no uia, e a veo e ma tangata tau po le fita. Fa te inga. A ona e ulufale tonu o se malo po se au tau. E ei konkalake e sangi. E ei pepa e whatomu. Ona avele oi tonu mawa oi. Ma avele oi ma fita or a member of the army. E whapena fo i la tātou. E ei le o ngā lesa o mai lava le tātou ngā luenga. I le filifilinga lea o lea TMI. Olea, talavou mo Yesu, tama mo Yesu, tina mo Yesu, TMI. E Faapitoa le filifilio TMI, e Faapitoa le tolengingo TMI, e Faapitoa le aoino TMI.
E ono vai aso o exercise ai tia mai, ma kolengi ai le tūle tino, ia mawhai o na maua ma lava na malosi, male manava, e ave ai le whiau. O le ono vai aso whaina, e a oa o ai la tau ia fionga pa ia le tua, i vaenga ese, ia mawhai ai o na alanga le whiau, matali e tusa le upumoni. Aola na uma le ono vai aso ua whaapine, ai ai upa tau, whamai ua le toe ta ua oe o se tangata lotu. A ua ta ua oe o le TMI, o le star, o le whetu pupula a Yesu Keriso. Whamai la, e le toe a iai lava le hainga. E le toe a iai lava matua, aisa ua pule Yesu Keriso. E whapena le whirwhilinga, e whapena pe a whai avea oe matangata tau. Wale te ta ua oe o se civilian. A ua ta ua oe soldier. Soldier for who? Soldier for Jesus Christ. You no longer have the right to do what you have to do. But when you are trained to be a TMI, what comes first? It's the calling. What comes first? It's the duty to your master who called you, Jesus Christ. Whamaila, e le ai sesi e tau le taua, ai whaalavela e ia te ia i mea le nei o langa. E le toe maalu se taimi i mea sa ola mai ai. E le toe to singa le loto i to ina nauma mea sa iai. Awa wa vea matangata tau. A soldier for Jesus Christ. Fa penale ata le fa mai el apostolo Paulo ilona tale i o Timoteo fa mai. Ia e ono sai mea tinga ai. Fa peia se tangata taulelei a Yesu Keriso. Fa ftai le me vai atu alfa unga tia mai fa ftai. Toa mang, toa malolosi. Tia mai fa maoni sa tau mo Yesu. Le waiu. Vi ia lele tua au tātou mo le nei Taeao. Fa au tūl fe au mail fe au fa linga sulu lua fe psu fitu. Waita fo tabako fine. O na luatu ai le o ie tau a mai la tau wa tutoe o lan whanau. O ai la tau o e wa tau si pola inga le tuam tau filimau Yesu. Tau filimau Yesu le nganga o valo anga. O le fe au na leo alanga temi nei. O le tu las furtasi. Lo alu nei le sealing process. E seal ai le whanau le tua pe seal ai. Ma wili ili masa ili mai le tua po ai le se lau fa su fa le la alanga ina fe au ma tau wina le tau a mulmuli. O le tangata tau le lei a Yesu Keriso. Ma le leo tu o le fita tau mo Yesu Keriso. Soldier of Christ. O le fita tau mo Yesu Keriso. Vaenga mua. Ono sai mea tinga ai. Endure hardship. Endure suffering. Endure the pain. Endure what comes your way. Ono sai mea tinga ai. Mai le tu se peru le lima fai po valu. Fai mai e u lava o i o le alo Yesu Keriso. A o mea sa ti ngai o ia. Na o a o inai o ia usi tai. Though he were the son, yet he learned obedience by the things which he suffered. See, e ese le o ngai o a tātou. Mai lo ai o se tangata tau le lei mo Yesu Keriso. E te ono sai mea ti ngai. Whamailale ono sai le Yesu. Mea sa ti ngai o ia. Sa o ia. Ia usiustai. Na vele o ia o tuponga le ola. Mo ilatou umalava e usiusitai a te ia. E whapenale so. Wa tato yele taimi lo fili au tau le tua. Tato yele taimi lo sa ili mai le tua. Ili fita tau mo Yesu Keriso.
A tātou vaai ma tātou whaitau le whionga pa ia le tua. E le aise si e whātu saina manua. Po ti ngā sa ui e le tātou li whaola. Se i ofo e a iopu. E le whai sisi ona sa i e maua le ona sa i a iopu. A ora tātou li whaola. Oi o le toa. Sa ui ti ngā. O ati ngā sa ui e le tātou li whaola. E 5 manua sa ui e le tātou li whaola. Manua Jesu Christo. The wounds of Jesus Christ. What was the wounds of Jesus Christ? The first wound, contusion. E ole manua lea, e mafua mai le mele le po. Mafua mai le mele le tui. Mele na o ieli tātou li whaola ina ua whaatanga ia tango iai tangata. O na pole la tau le tātou li whaola, ma whetui a te ia. Matau wemu, matu wheanu ia te ia. Manua sa ui e le tātou li whaola. Contusion. So ole le manua lona lua lea. Laceration. O manua lea na sasai. Wa masoe e le tātou li whaola. E masani lava le wha iutaia e fast food sasa. Iutaia a vesele le tasi. 40 minus 1. Alena sasa e tangata Roma. Sasa. Wa masoe le tātou li whaola. Manua sa ui e le tātou li whaola. Laceration when he was whipped. He went through suffering. What was the third wound? Penetration. When they finished whipping him, they had the crown of thorns. And then they pressed it in his head. And then they put a rod in his hand. And they took that rod and they hit his head. The suffering that Jesus went through, I'm telling you, none of us has gone through that yet. Manua le tātou li whaola, le pale tui sa tui ona 5. E le ngata e tui lona au. Ai wha mei wata ma le olu. Sa moele whaingo fia le anga sa ui e le tātou li whaola. O le awa onga na sa ui e Yesu. Ia usi tai lona atua po lon tamaha. Wha mele le manua lona wha. Perforated wound. Manua tu iai a ao le tātou li whaola. E wha mai lea poto a on tu ia vaenga i e la ngona o matino. Waua ma so o onga o vaenga nerves. E la ngona o matino mo vai a ao le tātou li whaola. E la ngona. Tele saina a whai vai su e ma e su e mea o lima. A su e whai ma e su e mea o vai. Wha pena la ngona sa ui e Yesu. Ina tu ia na ao i whao. The suffering of our Lord and Savior. And what was the final wound? The incised wound. O maliu le tātou li whaola ai wa tue tui alo nei tū. Whamei o masaa mai le vahi ma le toto. Le atana maliu Yesu of broken hearted. He took all our sins. He took all the suffering. And he bared it on that cross. E wha pena le ata leo mai, le apostolo Paulo ilo natali, wha le nganga wha mai, ono sa I a Timoteo, I mea e tinga ai. Endure that suffering, endure that hardship, endure the pain. Because we are going to go through it. Wha mai tu se whaalinga, se on sa ilai titi mai lava. Se I a toa mai tonu tātou uso. O le a, ui lava le mea sa ui e la tau. I le sauanga. Ma fasiotia le whanau le tua sa tū mo le tua fita sa tū mo le tua I la tau sa le fefe le oti. Ai tū mo le tua. Whamaila ia. Lua karanita whasu fitu. A walo mātou pupo ngā mamasangia. Ma le vave ma vai. E tupu mai ai mo I mātou le manuia ma mafa e matua sili e se lava. Ma le whava vau. Whamai tu se Peteru. Inai ti ngā, inai titi.
Sta mai taimia tātou ti ngā ai. No small time, little time that we may suffer. Le lau whaitauina tu se pete whamai. Pe a ti ngā ina o tau na iaso, o na wha atoto ina le o tau e ia lava. Ma wha tu mauina, ia wha maalosi, ma ia wha vaina o tau. When we have little suffering, that we are stable, that we are strengthened through Jesus Christ. Whamai ile, a whamai korinito, for our light afflictions, which is but a moment. Le ringa ele whaavavau tātou te ngā, it's just a moment. To make taimia tātou te ngā ai. Worketh for us far more exceeding an eternal weight of glory. Si whamaila le apostolo, Timoteo, SISDAC, TMI, ono sai mea ti ngā ai. Endure hardship, suffering. Vaengalo na lua. O le tangata tau lelei. A good soldier. E tele tangata whamai o ia fitfita. E sue tangata lava tangata e moni. Sue tan fitfita e whamaoni. Sue ngata fita e a mia tonu. Sue ngata fita e whapai aina. Sue ngata fita e loto mama. Sue ngata fita e whenau i le tua. Sue ngata fita e ono sai. Hamai o le tangata tau le lei mo Yesu Kristo. Lua Timoteo le lua lon fai poiva. Ono le awa ti ngā ina. Ai au ua o ina no tia o au Pese pamta. Au le fionga le tuele noa tia lava lea. O a whaingata o a ti ngam. Me sa ui ele apostolo Paulo. Ai le me whaion ta ofin whau e alu lava. Yeremia whamai lau le toi tau lau swafa le toi tau e ai pe le bumu o le hafi tutonu lau loto ai sa ele whainta hafi whiau e tau na alu lava wha pena le taimi leo tato iai sa moa wa tele a onga wa manatua tangata wa lotus pa ia ai le tutusa ai ma le fina ngalo le tua e le tutusa ai ma le whai loa mai e le nganga pa ia. Whai mai, ao le fionga le tua e le no tia lavalea. Wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Mai se amene. E le mawhai ona no tia le upumoni le tua. A le o tato muli mawina ai i me in tupu i Samoa. Wa ve vesi Samoa aisa tam fai ta ofile alanga ina fe au ta ia ala alme utupu le wa tili ona mama lama tangata le ma fai na tau ma le moni aisa ele ma fai ona no tia le upumoni ale tua yo o mai lava e feso se tau mai la kaya se e toa fa na fine o lo sau lava le upumoni ale tua. Se o se lau fasu fa. La tau a fitfili e tau a mulimuli. Se o le fio mai Yesu. O sau matu mau pea le upumoni le tua. Mai wharinga le ono fai peono. Nau wha longo fo i le leo mai le vao me ola e wha. Ua wha pe mai. O le tau ar koini, o le saito, o le tenari lea. O le tau ar koini e tolu, o le karite, o le tenari foi lea. Ai aua e te whaleanga le swa au maramaina. Le ata leo mai i le taime programu ai sa ua pule au satani ai peitai. Se iona ngā tia tu spai o whasan whai tau e tangata. Ua su e ngā tā whai tangata e ma whaina langa ina le whiau. O le koini le saito. Po le tauna o le tenau e le tauna ngā ruenga le aso e tasi. Awa nga luei tolu aso. Tua mawale le tenari e tasi. Wasu e ngata tangata e alanga ina le whiau. Tele le whaamalingi toto. Ai whai mai ai aua e te whaaleanga le swau ma le waina. Lea iai le nganga pa ia le tua.
ma le upu moni lava lea mai a kenese. Se taun wharinga, a lea ua tātou whaalongom whai tau ai lea aso, ma lea aso. Le upua lea na musumusuina le tua, le au perfeta ma le au apostolo. A le sawa o mai lava lea so, le upu moni lava lea aua te whaaleanga le swahau. Ma le waina le nganga pa ia, ma le upu moni le tua whamai. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, the 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and wine. Wheat and barley, these are the ingredients for bread. And Jesus said, I am the bread of life, which is the word. And then they said, do not hurt the oil and the wine. The oil is the sign of the Holy Spirit, and the wine is the truth. Mai sato amene. Whamaila ia Timoteo le lua, whaipo lua sulima. Ia e tau mawhai ina ia vea oe male ua fia mai aile tua. Olea. Ole whainga luenga ele eise me mai. Na te vai tonu ina le upu moni. Me o te le mai le tala le leo lo tātou li whaola i su kemiso. Wailo ia te ia le mana I lato umai whatu tua ia te ia. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Whaftai le kalesia. Ile whaolaina u le kalesia. Ai whaftai le kalesia. E whaavai le upu monia le tua. E whaavai a Yesu Keriso le upumoni. E whaavai le fionga pa ia le tua le upumoni. E whaavai tu la fono se fulu le tua le upumoni. Tau mawhai ia vea oe ma le fia mai ai le tua. Le ala ua le fia mai le tua le whaatua tua. A o nei whaatua tua ia Yesu Keriso. Mai la ngona le salamo. Furitua mai le ala leanga. Fulitua mai a mio le tonu, fulitua mai tui naunga. Na e whatutua le Jesu Keriso ma e baptisoina, ona whaola ina ele o e mawha ina atu lea, le mea lofa whai fua ole a nganga pa ia le tua. Na vaile fia mai le tua isa, ngai ati oe le whatutua e titali tonu mai mautinoa o lo soi fua le tua. Tau mawhai ia vea oe ma lewa fia mai ai le tua. Jesus gave it all. He didn't leave anything behind. He gave everything. Jesus gave it all. What's your answer? For mai, o le mea lava le nei wa tātou I loa ai le alofa. Le ale alofa, ina watu ina atu e ia lona lava soifua e soi ai tātou. E tātou foila, ona tātou tu ina atu, lo tātou wola, e sui ai o tātou uso. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brethren. Le mafuanga la ina veo e mafita. Le mafuanga la veo e fita taulelei a Yesu Keriso aisa ia la veina le ola uso. Ia la veina Samoa. Ia la veina tangata. Ia la veina lalolangin nei mo Yesu Keriso. La veina. Jesus gave it all. What about you and me? My answer today, this morning, we too must give it all. We too must give it all. Jesus gave it all. Let's give it all to Jesus Christ. Famelo le mau fai. Tau ia o le iunga. Fight to the end. The war is never won halfway. The war is never won in the beginning. The war is won when it is finished and completed. The war is won when it is finished, when it is ended.
A lea te me mai taua. Le aso e fio mai ai tātou li whaona Jesu Kamiso. Whamai le lua Timoteo whaara whaipua 5. A o oe Timoteo. Oe TMI. Oe SISDAC. Oe loa tunu pele Samoa. You people out there, our people everywhere, the families that are listening in and tuning in. Whamai, ia e whautauta I meo malava. Ia e ono sai mea tinga hai. Ia e whailenga wenga a le fola le tala le lei. Ma ia matua whaai wina lau whaiva. But watch though in all things endure afflictions, do the work of evangelist, make fully proof of thy ministry. Aona mata se mea, whaiu, whaoma, tau a se o le unga, a whai o se fita tau, o se tangata, tau le lei, a Jesu Kamiso, tau a o le unga. Fight until the end. If you are a soldier of Jesus Christ, a good soldier, what do we say? We fight until the end. For my Leoleo tu, ole fita tau, mo Jesu Kiriso. Le tualo mātou tamalo fio le langi. I le nei Taeao e toe wha manatu mai a te I mātou le wala au pa I o lau a fio. Mātou lawan tangata whatau waa ma vai e le iloa se mea. Ai o le atu le tua whaamale I e whaonga ina I mātou. Vea I mātou o tangata tau o fita tau mo o Jesu. Mātou te tā pena whaatasi. Mātou te whinau whaatasi. Ma ia mamao mātou mānatu na tunga ma mātou loto. Ia mawhai ei o na mātou whaalangulango ma mātou iloa atu lau a fio. Si ti atu ngā ruenga lau fio I o lava ao lofa. Mai lava lo o na tai ao, se o lava I se pitoi titi. Wha manuia fo I o mātu atu nu pele lo mai mua mai le nei tai ao. Si ti atu o maftianga ma vaivainga I o lava ao lofa. Wha sao loto mai mātou. Ia mawhai o na mātou langona ina le mawhanawhana o lau alofa. O mātou se ma leo whatu esem wha maulalo atu Jesu. Ta lia mai le mātou I whonga I le nei tai ao. Amen.